Kaseng hito menta kasngi kalapan pau ya kajing persya kabajur. Halor kajing penbana kabadang shen na ka District School Education Officer ke East Sales District ikang M Langwa. Kepala penbana bagi sekolah bagi jaka puli kidai ban penlong ya kajing rakhi pedan buram ya kajing dap sausnem jangan New Education Policy. Kaseng kalapan pau ba ya ka New Education Policy lapan trikam om na kabentaki school hendai na kabentaki college bat ke university katkum ka samoy trikam arjar arpulai. Syuk kaseng hitu kalaong. Bakacing penlong ya kata kacing rakih kaseng Sunday. Kalong gum kacing bam kain snap. Yaki Kristan kepada anak ini kecelah. Di persyajur ya kan ikan notification kepala order kepala pelat akan ikan DSEO East Kecil District penlong ya kan ikan program baru setayo kepala sedang nadu ke arpui tarik Julai kepala kuda duka arpra tarik kepala day ke Sunday pakai kepala dapat susi pakai kepala sengalingo yang ipat kejat beruk khantam yang ide Christian majority state kaba kani ka sarkar ksud kaba tha man penlong ya ka program haka arpra tarik kaba dei kasni sande kaba bun kaba kadi kasni shokthaj kaba bun ba ki pai ba ki leche ki ying mani hanre ka jingle jong kani ka sarkar ksud pat tip ka kali khnang ni kamtip ni katip ru ya kata yang rasai ba hanre ni nak leng dungi pat nakling kaseng pat ngin pedeng kani dalai leru makaweru khang mane shai susu ba kani ka NEP lani kan ni ka National Education Policy kampat na pau hang ne ko ka school level there is no NEP in the school level what are the college lu ditang nagi postgraduate but ki undergraduate kataru kapau hausnam arjar akuar arjar apply watan kaserngiu kikna school kempat ui tingi nyusno dei ban hiru ban celebrate dekani asnga ban bahoi kani kala pau syai kum masyakran ubadeng sla hakawei na kijinto chungum lum susutam bari tik kum katu kentin ka baong ba lum sim kadum sensyar kabi kalau raya keting kesmit amar bapi kai ka bapan susi ktang dekipai ba badiangi kikenun sengru ba ginong ikmat jungi ba milah pha yaki ba kinkren ba kinpau kata kahok ani ya kata kahok ba yada je upai ba ani kinkren pi kawai ngasngo ban bu dak jingkli ba balai babun ni kinong ikmat ani ki MLA ki minister ki don reng kiru ki balon ki teman masan kirang ba balang balai tim address ya kan isu balai kiskabjar ya kan balai kiskabjar ya kan isu ban ngasngo ban kentu ya kipat ba lani ya kinu ba pe kum kami suram men hakani kimut ban nyubut hakasni sande andi daga jinutli cung badaga kersan cung pat ba lada ngi ya kumper ban nilai mi dan khat sam laktam lada ya kejing kumpai ada ngi ya kumper pat kami seram marapi kami bro kadai ba mila sya nyen mila sya nyenteng ngadu menakani ka por bagi penolong ka ciri bosom bro mila sya nyenteng hakan ka storkar ksut daya kan ka kenti nginde syu banang sya nyen ban midang sya ibenteng hakan ka storkar ban ngasno ban omru ba lara ka storkar kasno dei ba mikran ban ngi penpau ya kajing bakla ngas sikenten ka kerwo ka basai ka storkar kalong ba rapi pengat hak ke suru ngilong ke belakre ba ngilong ke belakloi lara akinu kinu bentar ngimla banlen manakane tangna kamta bangi ikran bangi yada ya kaniam Kristan ki pengat ini kum kita kileno Kristan hanai hakane ke kenti pat ka kerwo ka basai kalong ba rapi pengat ke sengiru ngilong ke belakloi ngilong ke belakre bat kai ka ba ngi kentu ya kibalang bani ki pai ba ban ya teli ban ya persya ya kani ba lada
ni ya sabjar kuni kamu ba ni perkre ba kamu midai ki mentai kita pen ibor ini bagi nyan yaka niam hendak sadon kapor ba berkas sapoi hi kapor ba kin pendu mereka culture mereka ketin katlik jumiru ti tang kata nakalian kahito pada kasokar kam withdraw ya kan ikan notification ban penlong ya program haka arfa tarik kabadai kabahab haka sunday but kahito hi kan sa peni dakawai berkesenjam kabakam khor ba ngin yale ban ngin persya ya kan kasokar ledon bor kan kasokar ksui kama miha panong but ngasnga manong ba mila manong ba kan kasokar demonic alliance ditang kini kitintin kublai shibun